Razmišljanja svetske stručne javnosti danas idu u pravcu ravnomernijeg raspoređivanja energetskog potencijala, otuda se javljaju i potrebe za obnovljivim izvorima energije. Poznati pronalazač Veljko Miljković iz Novog Sada ima rešenje za to, iako ovaj način dobijanja energije već se koriste u Kini, Rusiji, Indiji i drugim zemljama. Klatno kada osciluje, ono pokreće polugu. Pokreće polugu daleko efikasnije nego kad bi koristili samu polugu. Efikasnost je preko 10 puta je veća nego kad bi direktno koristili polugu. Znači, mi polugom možemo olakšati sebi rad, ali ako koristimo, znači ne direktno polugu, nego preko fizičkog klatna polugu, tada se dobija višestruko veća efikasnost. To je ovako za upotrebu, za široku upotrebu, vrlo interesantno. Napravljena je pumpa za vodu sa klatnom, prilikom izrade prototipa Miroslav Zupkov je tu dao veliki doprinos, on je poneo sav taj teret izrade prototipa, jednog i drugog, i koji su se dokazali u praksi. Zatim, mehanička obrada raznih materijala se može na ovaj način izvesti sa manjim utroškom energije, pa sve do raznih procesa u industriji gde se može napraviti velika energetska ušteda. Znači, široka je primjena od presa, kompresora i tako dalje, pa sve do proizvodnje električne energije. Taj izazov, naravno, je i najveći i na tom polju se istražuje i brojni istraživači iz sveta kažu da je već ta stvar na neki način, ključni problem je rešen, pošto suficit mehaničke energije postoji. Ako on postoji, onda je samo pitanje, da kažem, meseca, dana, godine, kada će se to javno prikazati. Veliki broj istraživača upravo na tom polju rade. Ako pričamo sa ekološkog aspekta, na prvom mestu se tu postavlja pitanje energije. Ako energiju dobijamo putem nafte, uglja, i to su prljavi tehnološki procesi i koji zagađaju višestruko životnu sredinu. Ovde koristimo gravitacioni potencijal i centrifugalnu silu, znači inercijalne sile i gravitacioni potencijal. Na gravitaciju ne možemo uticati, hteli mi to ili ne, i ona je nepotrošiva. Znači, imamo izobilje čiste energije bez ikakvog remećenja životne sredine. Ti vodeći svetski naučnici, univerzitetski profesori koji se bave oscilacijama, koji se bave, bilo da su iz Rusije ili iz ovih zapadnih zemalja, koji se bave klatnom, nisu primetili da je takva stvar uopšte izučena, mada je uređaj krajnje jednostavan. Ja upravo sam i odbacio neke komplikovane ideje. Znači, sastoji se samo od fizičkog klatna i poluge i u toj interakciji se dobijaju novi mehanički efekti koji odstupaju od sadašnjih pravila u mehanici, jer možemo pogledati postojeće uređaje, možemo pogledati ovaj uređaj. On radi daleko efikasnije, od nekih je čak na 100 puta efikasnije od postojećih prenosa putem zupčanika, putem kajševa, remenica, znači tih sistema, znači je daleko, čak i na 100 puta efikasniji, a dobija se i multiplikacija energije, naravno ona nije ni iz čega, ona potiče od nemogućega, to je od fizika je smatrala, dr. Lindemann je to i potvrdio, da centrifugalna sila može da se koristi za proizvodnju energije, jer je to ovim uređajem i dokazano.